Assalomu alaykum. Menin ulug' urmaktуу Kırgız elim. Bugunky günü men şu sizler menen biraz özümdün kesibim turalı, tawup degen kesip turalı koşumça malumat bereyin degenmin. Murdagı berilerde kayrılуу dep ayttım, malumat dep ayttım. Bugunky günü da şu koşumça malumat katары. Bul sebebi bizge kayrılgan adamdardын суроолоруна байланыштуу болуп атат. Ошо суроолорго жооп иретинде кошумча маалымат деп айтышка туура келип атат. Бул тауып деген кесип тууралуу. Тауып деген ким бул? Тауыптын билими кандай болуш керек? Тауып деген ким болот дегенге кошумча маалымат айтканбыз тауып деген. Мен элдик тауыпмын. Бул медик дегендей гана сөз. Мен молдо эмесмин. Алхамдулиллах 5 убакыт намазым бар. Кыргыз мусулманмын. Kesibim eldik şifager tawıpmın. Tawıp degen bul moldo emes. Menin gözüm açık emes. Kudaya şükür iki gözüm var görgön. Birok alamdı görsün dep bergen Allah Taalam göz. Al degen aytımçı emesmin. Sıykırçı emesmin. Jinolog emesmin. Men prosto обычный medik degen ganda eldik anatomiyany, fiziologiyany, psixologiyany bilgen darıgermin. Bul jerde men şu tau bilim boyunca eң menin оор жумушум кайсыл бул? Адам дарылоодагы. Бул биринчи диагноз коюш. Мен тамыр кармап диагноз коём. Бул мен үчүн ушу дарыгерлик кесибинде эң оор биринчи мени кыйнаган жумуш бул диагноз коюш. Өтө кыйын. Тамырдан кармап диагноз коебуз. Муну эмне үчүн мен мында өзгөчө белгилеп айтып атам? Мына биздин мекендештер келип атат. 5 мүнөт эле да көрүп койчу тамырды кармап дейт. 5 эле мүнөт дейт. Айланай, мен таң калам. 5 мүнөттө кантип билсе болот буну? 5 мүнөттө эч кандай тамыр кармап эчтемке айта албайсың. Мүмкүн башка жерде бир өзгөчө касиети бар адамдар бардыр, 5 мүнөттө айтып койгон. Мен 5 мүнөттө айта албайм. 5 мүнөттө айтыш мүмкүн да эмес. Себеби adamdı mına köçöden жолугуп атат. Түндө 2'de келет. Эшиктен жолугасаң, кайсы жерден жолуккан жерден карма, мен тамырын кармай койчу 5 мүнөттө. Мен ден соолугумду айтып бере койчу деп. Мусулманым, аны 5 мүнөттө кантип айтасың? Мен ошол суроо берилбеш үчүн, анан мен ошондой адамдарды көрбөй койгон болсом, таарынбаш үчүн ушул айтышка мажбур болуп калдым айтышка. Себеби 5 эле мүнөттө эмне кечке эле мүнөттө же көрбөй атат, эмнеге очередке 5 эле мүнөттө деп. Анан негеде ошо силер айткандай 5 мүнөттүк жумуш болгондо менга жеңил болмок. Мен бир адамды жок дегенде 30-40 мүнөттө да көрөм. Бир адамдын тамырын кармап диагноз коём. Себеби мындай бир өзүбүз ой менен байкап сүйлөшүбүз керек да. Мисалы, атайын медицинага, ооруканага барып көрүнө турган болсок, бизге бир врач диагноз коюш үчүн бир 5-6 адиске жөнөтөт. Барып анализиңизди тапшырып келиңиз, УЗИни тапшырыңыз, рентгенден өтүңүз, томографияга түшүңүз, МРТга түшүңүз, жана башка бир 7-8 жерге направление берип, ушул маалыматтарды жыйнап келесиң деп, анан сен ошонун баарын бир жуманын ичинде жыйнап бүткөндөн кийин анан биздин врачтар анан диагнозду коюп атат. Так, УЗИ мындай деди, томографияң мындай экен деп, ошонун bir 6-7 adiste bergen malumatın жыйнап туруп, анан өзүнүн акыл эсин маалыматын кошуп туруп, адамга диагноз коюп, дарылоо кабыл алып атат. Бул канча деген адамдын жумушу болуп атат, канча деген убакыт кетип атат, канча деген аппараттар күлүшат этиш керек болот. Ал эми тауыпты карасаңыз, менде аппарат жок, менде томография жок, УЗИ жок. Бир гана тамырдан кармап диагноз коёбуз. Бирок ошон тамырды кармап басып койсоң эле, бул оңой деп ойлобоңуздар. Тамырдан кармаш үчүн мунун өзүнүн дубалары бар, сырлары бар. Дуа окулуш керек. Анан кийин Аллах Таалам сырын ачып. Андан кийин тамырын кармайсың. Тамырын кармагандан кийин сенин өзүңдүн акыл эсиң менен, жүрөк, сезим, туюм менен, симптомдор менен анан аныктап туруп, анан кийин диагноз коесуң. Мага ошо 5 мүнөт дегенде ушундай
Keyde jagymsız bolatdy, bu kanday 5 minutda görgön adamlar boldu eken dep. Men bir adamga 30-40 minut, keyde bir onkologический тяжелый adamlar bolsa 1 saatda diagnoz koyam. 1 saat oturam, oylanam, tekşerem, akıl galçayım. Anan keyin anan diagnoz koyabыз. Diagnoz koyuş bul öte kıyın. Egerde diagnoz tuura koyulgan bolsa darılaş jеңil misali. Maga жаңы келген 10 adamды görüş kıyın. Kabul alıngan 20 adamды darılaş jеңil. Sebep diagnozun koygon men аны 5ke bilem. Kimisinin kayсы jeri ooruyt, kimge kanday dары beriş kerek. Bul tamыр karmap diagnoz koyuş oňoý emes. Birinçiden jogoruda aytkanday adamga diagnoz üçün akıl es menen, jürek menen, sezim menen, simptomlar menen özüň görgen oorulardy anyktaýsyn. Bul jerde başka jerdegi darılar kabul algan menen tabipten algan kabul algan aýrmaçylygy bar. Keýbir учурда keýbir darıgerlerge bargaryňda darıgerler özü kayсы jeriň oorup keldi dep suraýtdy. Emneň oorup keldi dep. Anan beytap adam özüniň oorugan jerlerini aýtyp berет, oşoga garaşa назначение кылып darılayt. Bul alar üçin jеңil. Tabip degen gelgen adamdын oorusun aýtpay turup, sorabay turup özü biliş kerek. Anan özünün diagnozun koyuş kerek. Anan özünün diagnozun aýtyp beriş kerek. Andan keyin anan sorap beriş kerek. Men aýtkan oorulardyň kaysılaryny siz sezesiz, kaysyny siz sezbeysiz. Dalilleş kerek. Andan keyin anan wraçtarga göründüňizberbi? Ataýyn medisina kanday diagnoz koydu dep. Keýbir учурda wraçtar koygon diagnoz menen men koygon diagnoz birdeý dal gelip okşaş bolup kalat. Keýbir учурda dal gelbey kalat. Keýbir учурda beytap adam özü meni oorudum dep aýtkan jeri menen men aýtkan жердин aýrmaçylygy bolup kalat. Bular kanday aýrmaçylyk bolup kalat? Keyde oorunun borboru başka jerde bolat. Boldu başka jakka beret. Menin boorum narmandy, birok jüregim ele ooruyt dep kalat. Anan oşo sen jüregim ooruyt degen jerde darılaganda natija bolbay kalyşy mümkin. Oşon üçin munun baарын taktap anyktaş üçin bu darıger tabym üçin öte oor, eň kıyın jumuşum bu adamga diagnoz koyuş. Eger diagnoz toora koyulgan bolsa darılaş jеңil. Bul birinçisi. Anan ekinçisi bizge gelgen adamlardyň den soğluğunu tekşerip anan kabul alam, bizden şifa bolbay. Ekinçisi adamdın imanyn tekşerem, işenimin. Bul adam işenip geldi, işenbey kaldı. Sebebi bizdin darıloo Allah Taalama sıyınoo, amal kıloo, dua kıloo menen bolat. Bul jerde musulmançylykda ihlas dep koyat. İhlas jok jerde şifa jok dep. Egerde adamda işenim jok bolgon bolsa şifa bolbay koyat. Kimder ihlas işenim menen gelgen bolsa al adamlarga şifa bolat. Bul işenim adamdın tagdyryny çeçet, je bir jakşylyk jerge jetkizet, je bir jakşylyktan jetkizbey kalyşy mümkin. İşengende kimge işeniş kerek? Hudaý Taalanyň bar ekenine, kudretine işeniş kerek. Ekinçi din, İslam, Kur'an'a işeniş kerek. Üçüncü seni darılay turgan tabip ilimine işeniş kerek. Bul birinci siz işenişiňiz gerek. Ekinci darılap atkan tabip özü seni işenip kabul alış gerek. Eň oor nerse uşul. Men sizge işenip geldim deyt. Rahmat. Birok men sizge işenem işenbeyim. Oşol da çoň suroo. Eger sen darılap atkan adam işenimdi bolsa, senin darılaganyňdan natija çıgat. Eger al adam mындай sabırsız adam bolsa, çydamsız bolsa, je joopkerçiligi jok bolgon bolsa, al adam aýykpay kalat. Anan ayagında gayra saga sura beret, men emne aýykpay kaldym dep. Sebebi tabip dagı sen özüň darılagan adamga işeniş kerek. Kanday учурda işeniş kerek? Eger sen aýtyp atkan darılарды öz wagtynda içse, öz wagtynda sıyınsa, emne degen tapşırma berilgen bolsa, oşonun baaryn toora tagat tarkan bolsa, oşol adam şifa taap aýygat. Eger oşol erejelerdi bilbey, wagtysyny ötközüp, darysyny içpey koyup, jana başka erejeler buzulgan bolsa natija bolbay kalat. Oşon üçin sizler tabip işenseňizler, tabip da sizlerge işeniş kerek degende oý pikir sizlerde boluş kerek. Emi darıloo o kabul alууну gana aýtdym, sizlerge kийinki berүүлerde darıloonun ereje tartibini aýtyp berem. Kanday degen tүйшük oor jumuş. Dary jasoo benim mындай aptekadan satyp algan je bir çet elden satyp algan dary darmegim jok. Menin farmasegim jok. Men har bir jasap atkan darymdy özümdün kolum menen jasaýym. Kolum menen jasaýt degen menim menen tilim menen Kur'an okuyum. Har bir adam üçin jeke dary jasalat.
Bul emi giýik aýsygıçy sözler. Göňül bölgeniňizlerge çoň rahmat. Hudaý Taalamdan meni günü tünü tilegen bir tilegim bar. Zamanybız tynç bolsun, Kırgız jerim, Kırgız elim tynç aman bolsun. El aman bolsa biz amanbız. Elimdin, ulutumdun salamatlygyny sakdoga öz salymymdy goşom dep işlep kelejatam. Bul reklama, şow emes. Daýym gebir jerde kıstaryp aýtpasak, biznesmen, sodager adamlar bolot eken, bul şow, anam bul reklama dep. Bizde anday pikiri jok. Eger kim bizden dışında biri aýtkan bolsa, al adam özü kommersant boluşu mümkün, je bir sodager boluşu mümkün. Bizdin aýtyp atkan sözlerdi, biz sarılar aýtyp atkan sözlerdi, biz yazgan kiteplerdi okusaňyzlar bilesizler bizdin kim ekenimizi. Biz Allah Taalaga hyzmat kılgan, sowapçylyk üçin Allah Taalamdyn özünün süýgen pendelerine muktat bolgan, jardam bergen daryger tapypbız. Aman bolуңуздар.